الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. आदे मी प्रोग्राम की साउंड में मिहार आदा मतिंग हमको में दोग में गिरना लाइव प्रोग्राम के सिलसिला के बोल आदे कोविड नवार मोड़ी दुनिया फितरी आउन में मिलो बेती दिवी राज्य विस फितरु मा गुड़िगिंग और बोड़ हास का में गितेरेगा आउन में मितीवी मियोद आउन में ना वाह दक्कालंग हम अजी फमी मौदू की और मुहिम मौदू हैं ये हकीकत ईमान का दिन अवल में ना की दीनी इल्म तेरे मरगिना बेफोन कोले मी प्रोग्राम ग और दीलत कमा की वाहक पुरता नसीहत हिस्सा करो में गिंदवा और मुफावे मी अवल में ना की मिनिस्टर इस्लाम की फैज़ डॉक्टर ज़ाहिर और डाय बेन ने हदी शेख अहमद समीर शेख हसन अब्दुल्ला सईद इन बेफोन सर बड़ा मरहबा दिन हम मी अदुगे मौलू दियो कुरिंग और नितंगरा मिनिस्टर वड़ा इन नवीमा कॉमेसवर का आउन में लोबेत दी है राजितुन्ना देखा मका इशारा कोल्ला वाफिल तिमास कोल्ला वो हर रंगले एक तेरें अलगुंडो की तो गएं एक कम की मिहारो माले लॉकडाउन को इन रुगहमा गेग तीब मुगे मुहिम का देवना कम का अलगुंडो की तो गोती आउन में इब्बेकन यही तेरिवो तनवस कम का हलवरिंगे यही तेरिकन आउन में नफोर को दिन هذه ميجي ترومس مينستا فاكرو بين فلوا ميكال باي كان كم إشارة كل يوم فهو أقول فرتما سوالا كوري داغوت بسنا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مي دم تفاح كوري فدان مهارو أون من متبي ورا نازكو فترة वर नाजुक हालतिग मुली दुनिये के हम मुली इंसानियत तहम्मुल कुरम मिदा वैरे हो गया असर राज्य बस मिवनी कोफ्तो दें इंगोडान वाने मी हालतुगा मुली दुनिये आदि खास को राज्य लॉकडाउन वे फोन हालतिग और मिन्ना वरबड़े थी कंबड़ों तक ए बहुरी मेदवेरेफा मी हमें गोता हास कमे मेदवेरेफा ए बहुरी वर्गिन फरात की इंगुडान वाने मी हास कंग मी वरन नुरक्का कमे मी हास वेगिंग उले कुरान मुझे कंत तक इस कुरान मी इंगुडान वाने बेफारा हास वेगिंग मी उले हितंगरान हुरिया चाहो गणलाग गियर गन्नम बिये हुस्वेदाने दें में हमें गोता है मिह का कुरेवन कमे कोल्लानी दें एही भी मा मियादु के आवन में वाहक दक्कन कन्नले फमन मौदुआ आवन में ना मिदमाए फमिहुरी हालता वर बोड़ बोड़ में बोहरी मिहें में हास्कम के तेरे नुवदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला वकील को अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन्ना में उम्मीद अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हज़रत कुरंगे बचे कितने वांगे बचे अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रहमत और में एदिंगे बचे गेग तिबेरु अमदरिंग हग्गुत कशा अदि तिमा गेतरेगा ए पूरा हुन्ना मसेकित होगा बैरवे आइलांगे ही तिरकम फोर को देंगे बचे वर्ग गिनफार और में ना अडिवेने मिकाहला हालते गगेगा मडकुरन जहुनीमा एकी काहला नेदवे कंतत्त इतुरुवम दावाहक अनिया कुरुमा एहनी हें एकी का तफातु मसलता का कुरमतला एबजेहे ए और में मिहार इस्तेमावा मसले एहवीमा मिकाहला कंतत्त का और में खास इस्तेमाल कर देंगे वजह एहुमा मी बलीगे हालत रियाय को मीग सरकारों में अंगनी इल्तमास करनी गेग तिबुमा गेग तिबंगे वजह गेग तिबुम मी गोइंग हल की इंगुडान वाने में के कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरबाफा वाबसुले या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल तिबामिहुम ए इमाम जमीस कुने तिबामिहुम अल्लाह अकलांग रसूल आशा आदि में उलिल अम्र में हाकिमाय यमंतर का अदा कुराश एम कमावे फ्रात को मी अंगनी मी इल्तमास करनी
mi kamuge hori nurakkaateri kamaki kobaakan mi goin hallagi kobaakan e gotuga alumenge beje kemantar ka ada kuran mi ogutuga e kantataka khas mal ko medin makiye waram kam Sheikh Samir alumenge mi aduge mawduge furtama sual kuri minister e deki wa furtaka agun hamar boda itun qabul kuran adi agun umid kuran alumenge lo betere itun e wa furtaka war boda samal kan divani kam miyati iman kamaki kobahi yeto mi ane agun men islam diunu kuri kologa iman kama islam kama mikankan hituge eha boda bimbol nunegi tibi bayge wahaka kirut qur'anu ga subhanahu wa ta'ala wahi kurava ebowe salaka qalatil arab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum ehmima agun me miyadu midakkani kiyen hamakal iman hasan islam eha tilatila kunen tankule funkon agun balala eruga koba to hagigi managa iman gomaki adi islamege mihintibe bayge hituga iman kam bimol nagi febo hureto tankule tafsil ko agun men vidal de fanta admi hakikatuga agun men mennas enge vidalu hem misaka iman kamaki hituge adin gabu kurumaka dulumba iqrara ek macce miha gunontakun kura amal takka den tidalu hem mikankamaki algun men dannakame mithem bunela ennames mi iman kam gameyo mitin asas hituge amala dulumba iqrara ek macce ena gunontakun kura kemanterikamuge amal takka mi astu hagituga mihage iman kam rukuntaka gulun huri gotun algunum beliyes iman kamuge mi asasaki astuge mi kankan insana hituga ashgannuwa eg maccan ena iqraru eg maccan ena ga amalta battan kurima ei hagege mu'minake den tidalu hen astu hage hituga iman kamaki hituge amale himmi insana kolkola harka kurach hituga insana ashgannuwa fa aqida ga macca insana ga beere fushuk amaltam mi battan kurani e aqida hituterega onna iman terikamuga ena gabul kurunta wargodawma balikashun ena ge beere fushu mi fenna amaltoge aslek embima iman kan ei hamekani iman kam rukunta algomen dannawalumuge iturun algomen duniyege dimawa komme kamaka meduga wes algomen gabul kurun dini gotun angawa fonna sahha rangalo goe gabul koggen e yaqeen kama itibara eko e halataka gule gotun algomen kuranje amaluta kurun ei astu hagituga iman kamuge emme mi lazzat libe hisabak ei hameken dulkolum mehen kiyalumen nu astu hagituga misalaka algomen musibat kurmatlan jeni misalaka algomen heven rahmaten as jeni algomen baare libeni algomen nikametkame libeni mi huriha halatekga wes imanu ahulwariya gabul kura ena hitun gabul kura imani vishtumen min kommekame geste boy niumate devva fiyam ei allah devvichika ena iman ve ena shukur kure mi allah subhanahu wa taala enen hiddatikame musibate kurimat kura fiyam ena gabul kure mi timan imtihan kuro mattaka kurimat kure kamekka mi gavis timanne oti hegokken timanna kettirwejjam timanne oti dharmaya sawab emrima mi iman teri gabul kurma ekoga enaya mi duniyen dimama komme kamebes vegendani warabbod lazzataka ei allah subhanahu wa taala ene kurimat kurwa kantattaku heokamekkam gavis adi ena hingawnu je kamekkam gavis en kommekkam gavis allah subhanahu wa taala russuma fussum hodumuge magu khiyar kurun ei enage maqsad kam gawati kommekkam kiwes ene bani enage iman terikan ituru kurma e iman terikan hardana kun allah subhanahu wa taala ena gulum bade kurma libe fursate kamuga ena kom fursates gabu kurane ei astu hagigatuga iman kamuge mi lazzat libe nukte alum tarikh hadisata balale fenna nawa beer fushun adubun as washalima alladhina qalahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ahzabuga uhuduga adinu sanguram tuga mushrikun as muslimunna dekola washala emihun adadu ginawe emihun baaru ginawe kademenna emihunna kurmetlaka baaran libene kademen fediwe nikameti warhe noniya aman dere ebe fulungu jawab kikoba fazadahum imana ebamun iman kan ituru yege saw
mi musibat ejhuni washan adubun astim emin buran kigad qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel arman allah bude ei emme he faratiga wakeel ko em ei asu allah subhanahu wa ta'ala bay gulum bade vejjam ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله وكيل کو فمیا ekalaangene fudu wadigen emima mi aslu hagigi iman kamuge lazzat liben feshima den duniyage dima komme kamakamatus ena dekeni ei allah ena kuttam ban libe fursate ekatu em e lazzatuge terege ena duniyage golumundani huriya halatikka Sheikh Hassan Samir wara furihame bidawar divafi jumla gotigga dulukurin buna bahin nunkan adi agul memmi iman kan warukunta mi daskorina to grade ekede tinin hatarik e nunkan evre ma warugada qabul kurmaka yatagadaka itubaraka Allah subhanahu wa ta'ala de terege otunkan iman kamaki amar bun yasir min kad bebe fulunge du fulung e bas kufrug bas mi nikku kamuga wies ekalik fan hippuloti iman kamata wa qalbuhu mutma'innun bil iman agun menna koduko vidalude fanto iman kamuga rukunta kommeswaraka mi aduge mi halata gulwalu wafiya waranga iman kamuga to rukunta haki kodugot kanna mes vidalude fanto ade algun men iman ban je kankan wanuga ade rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga wani bayan bafa kirti rasul sallallahu alaihi wasallam hadis pas pulga en hadis pas pulga algun menna wani iman kamuga harukum bayan kodde bafa rasul sallallahu alaihi wasallam algun menna angawad wani iman bumaki e allah malaikatuna rasul bekaluna akhir duha yomin waranu ba membra mi hakantaka algun men iman bobe emema komme mihakos hagigi mu'minege gotuga wegen dani iman kamuge mir harukuna furihame iman bema allah wodigen wa kama algun men emme ha mistakun ulemwi goi algun men bayan koddina mattaka rasul bekalun fonu bikama e rasul bekalunna allah subhanahu wa ta'ala fitta bawala wa fittoge zariyai algun men de duniya wi haya baajju kurum wi goi algun men angava devvi kama adi allah subhanahu wa ta'ala duniyavi hayatu algun menna kankam minbar kurabba adi allah subhanahu wa ta'ala duniye kankan rawa tadbir kuramattaka malaikatun labba fawa kama hame gota akhirat duwas annan kama algun men imam buma den hame gota heo minbaranu ba minbar imam bu mi ege mi rukunta tankole tafsil ko de fanto mieda gulwalagin heo minbaranu ba minbaran imam heo minbara nuba minbara imam bumaki ei algun men hama iman kamuge rukunta utereng komme hembes kuranche hekame allah subhanahu wa ta'ala algun menna angawa fakir qur'anu angawa devwa fa faden algun menna hame allah subhanahu wa ta'ala fonuwa komme kamaki ei hiu kamek kamuge wiinamas adi algun menna nurangalu kamege gotuga sifawa kamek kamuge wiinamas ein komme kame algun menna baddalwani allah subhanahu wa ta'ala ekame minbar kurwa fa waati kan ekamuga allah subhanahu wa ta'ala matveri hikmettake labba fawakan algun men qabul koranche ehme ma hewkamuge dandiwaluge ay ade algun men dimawa nurangalu kamuge dandiwaluga allah subhanahu wa ta'ala e minbar kurebiggoi ei algun men egota ruhi qabulwan chehe gotekkamuge ebadanche hagigi mu'min miha ene dimawa komme halataka medwes ene allah subhanahu wa ta'ala ge e minbar fula ruhigen hunnane kama kirit qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala algun menna angawad bafani adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas pulutaw gaves mu'min miha ki ene hewkame dima vejjanama allah subhanahu wa ta'ala shukureriwa adi ene nurangalu kame dima vejjanama e dimavi kamaka ketteriwa mihekkamuga algun menna sifa kodde bafwe hame egota rasul sallallahu alaihi wasallam ge bas pulutawga algun menna wani ketterivumuge muhimmukama allah subhanahu wa ta'ala ge niyaya ruhumuge muhimmukamuge wahaka bayan kodde baf emme mekamattaka algun menna miyadu balimadu kame dimaya fa wi hindu algun menna allah subhanahu wa ta'ala e minbar kurwa gota medu algun men ruhi gabul wanchen efaden algun men ruhi gabul wumuga ekamakun algun men salame wumattaka o sabutawga hifuma kiwes ei ekkame algun men allah ge niya fula ruhe kamuge ruhumuge wahaka mi dakkani ki sababuta du kolla fenno ehnames ekamekka allah subhanahu wa ta'ala duniyavi hayatuga labwa fawa maddi sabutaka manavi sabutawga algun men hifuma fahu den allah subhanahu wa ta'ala algun menna member kurabwa gotegge macca algun men ruhi gabul won ei iman kamuge foni mirukan algun men korekkum mi haka bes libigen dan gote
kame fadein algun men iman buma bala hinduga iman wan jehe kankan ei komme mu'minak was midenne fadein iman kamuge harukun ene inginje enguma eki ekamaka iman wima timage iman kam furihama wani ege itura algunu dannawalam beenumwa muhimmunu kutaaki mi harukunuge itura bes kirit guruwan adi rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun algunu menna sahha magun sabituwegen anna komme habaraka iman bumaki ei mu'min miha ama kuranche hekame puriha kirit guruwanu gawa emmeha wahakatake rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu gawa emmeha wahakatake mihaka neegunakas ei iman kan nafiwegen daana kamenno ehnamas mi iman kamuge harukuna behegutun guruwan nuwata rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga aispawa basfule sohha magun tibaya hame awma fahuga den ekamaka inkar kofukamuga waninama ega komme sorege iman kamuga masle ebawle iman kan nafiwa kamuga ifadakanka wege hingada ehma ekamattaka algun men huriha halategame allah subhanahu wa taala inge vigota algun menge diriyolum battan kureveto balanche barbara shukriya minister iman kamaki algun menge tereng hama emmen kibagas hunnanje sife mu'minunge ehnames bay fahara algun men iman kan tankole wargadave balikashive mihin daakam ebave yazidu wa yanqus min lafuz tangase hore kun kala sabaka horeto algun men iman kan mi balikashive gendani ekan ko macce ko masaraka ayyawade fant me demme ti kore be swal dem kurin around hama kude chei tor kollan de meshe de be fone se faha pe fada me iman kan e allah subhanahu wa taala iman terwairu around men e shariat iman wair by fara by kantat around men ge sekundiya nuis nidan e sekundiya visnun kam gavius e nuisnun kam gavius around me beje shariatuga e bayan kurba fawa gota iman wa engodanwane me ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul kamage e wadanne vidwaswaru ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam islam mi'raj ge hadisa hinga diyam den eru sahabi bekulum allah ge rasulaya iman be tibbe e bekulum ge e iman terikan e kudwalan libun fursat ekama bala Abu Bakr fan arihe wadayan dannwani mihaku Baitul Maqdis gos adi emburi rega wagutegga twejje bune fiya qabul kurvene ebe fonenge eta dohegge datrek ne masafatek den mi dennwani yen be folke vidalbe den pratama Abu Bakr fan vidalwani nuneke e iwane kamen nune adag mihak den dannwani tiba e imam begenti hunne Muhammad Gfane vidalwe te Abu Gfane vidalwani timanna me imam begen me huri tiyevure ma durun genna khabar kash udun egenna khabar she imam begen me huri e insana sekundiya e qabul nukurun kam gaay se wane kama hi nukurun kam gaay se wajhe imam engodana mashhur mashhur wasfule me hufuga femfoma behe gotum ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurbani hufuga femfoheru fag matiga femfoilash ekamako sekundiya nagagane ve kama baninama e hinga fadair hadiwani fatila daf ani dafara ekamong shariat ganga fenani matiga femfohesh emima ani alik fan e vidalwani insanaage sekundiya nagagane ve gotan huriha kama e shariat ge monna kantata onna kama baninama buddhi ga hamata kabbala kama baninama khufuga fem foher fage matik fem fomo bore dashuga fem fohum awla kam bode ema huriha echki insanaage e sekundiya nagagane ve echenu mikama ishara kurbafa mi imam shafiq fan vidal fonna e basfule insanaage sekundi antattaka e visna airu datur qurani baki hisab kashe de misal jasam e vidal fe misalaka miheku durbalala kam baninama e pennani
ama ettanegga hutti hunnakama baninama waki hisabaka den evre durbalam beenum wakama baninama jehe ehin echchege beenum hifa misalaka tanakan eru nuniya durmiyen eru alafkama baninama hamalulun enu fenna ba evre dur fennani emeyan ishara kurba vidalwani insanaage sekundi maseke kurani waki hisabaka she den evre itura visram beenum wakama baninama den jehe echchege beenum hifa ei kirtu qur'ana kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnat mi deeti ge beenum hifafkama baninama den eniya visrene shariyat gangawa fawa ekwe ema mi awon men ebeje visnala by fahra baykanta ta awon menna gawani nuisni gaida ekamak masike kurba ege hagigen hoda ilmu verin kuran aha kiya dirasa kon hadwafkama baninama kit qur'ana kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnat ge hifafkama baninama e irat kurbiya visrene den iman kan baliwa eburi sabab take ega me ekkamaki me faafa kurun engodan wane iman kan ei ituruwa ecche iman kamaki ei dabba ase faafa kura kama bani nama e iman kan dabba engodan wane kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurba fawa bas fulen ei mihaku wakkan kurakama baninama ena wakkamen nukurane mu'mine kavve hure mu'minege halatuga ehema e halatuga ena wakkamen nukurane enage iman kan dabwane den faafu kurakama banya e iman kan dabwa kame e kama ishara kurba kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurba fonna bas pulen ei me waragina me hunna kurave kamenge sirruga kamek kurani koffa as ei molu kamegge gotuga ehem mihun karige waaka dakkani temanna rega miwana kamek kurime miweni fahisha mal karagatime mihen temanna kurime kya ratten karige mibunani ei ma molu kamek kam hada ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurbani ehem wanghanawe fonna kame mani sirrun koffa adias ei molu kamegge gotuga mihunge gaatuga dakkakama bani nama Allah subhanahu wa ta'ala emihe efafa fusainu debbani e iman kan e mi balikashiwa e kamuga terege himene ekkamege hame gota me miha kiyawa iru ghafil ve hore kirt qur'an kiyewu kirt qur'ana samal kan nudinu e tadabbur ani fahum nuwe kiyewu nuisnu mies iman kan balikashiwa sabog tuterege himene ekkame hame gota alukan kurairu kannekkama ekko alukan kurun namaz kurairu mi bike sabab emihege iman kan balikashiwa dimawa bay sabab adiyo sebur bay sabab ta ege terege himene bay sabab samir mi awun mi dakkani iman kamugo wahaka awun menge mi dunyawi hayatuga Allahan iman nuwe kurai viskame Allah subhanahu wa ta'ala qabudan nukurwane iman nuwa mihun waragina hew rangal kan tatakure ennames emihunge account mi kolon bandu vefa anekola kashe transfer nuwane visichi ehmima iman kan wargad kurma mikala kan tataki mi hagigatuga waram muhimmu kame hasagotegga mikala musibatuga daniwalegga agun men miwahaka dakkan ebe jehe kirit qur'an Allah taala ebe wahi qur'an fa agun menge mu'minunna faada qur'an kama handan koddini wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin egata balala eruga balala ma hingawa iman kan waruga da mihunna iman kan balikash mihunna mi deba mihunge beurfushan agun men finna tafat malamih kunku kala kantataketto emihunga amaltakum agun men finnani kobato iman kan warugada mihunna balikash mihunna deba mihunga tafatak mi haqiqatuga agun men hama khasa mawdu'tis anhum baya fi wahadakan kobato alamat takaki demme misho fa kurben emme faalukum bodu amaligatu en alamate namada miha kanne buma ngeto kit qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala
munafiqunge sife gotuga bayan korafa emme faalukom bod sifen ei namadaki islami mujtamae gonna deemberikam emme mati shiar alkom gotu emmima e alkom miha kannebun ei wala yatuna salata illa kusala illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun me emihun namadan nade kannekkama yakunone adi emihun hedanu kore mi nurhun terifa wa halu gamena adi waida qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila namada teduwanama emihun namada teduwani kannekkama yakwe mistakuna dekkumattaka wala yadhkuruna Allah illa qalila adi waram madum menuwi Allah andumen nukore ema namada miha kannebuma Allah mawga heda kurum miha nurhun teriyuma Allah subhanahu wa ta'ala zikr kurma miha farwa koda kurma mihuriya kama ki hogituga miha mi iman terikam balika shifa kam ga alamat ek mane ki dinu mer bala namaz wa fartam bayan kurafani namaz ki faswagutu e mihunna anna gowale alukame islam dinuga evves alukame nowe e wagutu jehunima e elanuko mistakunnan e alukame annashika kiya gowa e elanu kurave alukame namaz noni namadan ebe gowale annashikiya ehmema e alukame annashikiya gowale ruga enaka farwalenne sodagakkun heyoforuma zakat dinmo gowale ruga enaka shawgenne Allah subhanahu wa ta'ala zikru kurma miya gule gotun kurave evveskame enaka shawgenne ege mane ki hame keni timana subhanallah kiyan ehenni inna wah keno deenuge irshadatta enaka shawgenne mane ki deen kitu qur'an kiyawa ege mane engi dasko islam dinuga hukumta ungeni dasko figu ungeni dasko namaz qur'anuga dasko zikrutaka duataka achi dasko mi deemveri hayaten ulumakan enage evve shawgenne tege maneke mulin ekko enage magan maqsadaki duniyavi zinetrikama duniya ghaflata amigetere gena ulu emima ek maneki Allah subhanahu wa ta'ala handumanoko namada nas me hekontattoga heda kurmuge bang ekki bayagen tiama ena ekko ghafil miwani astu hayatu ema khulasa ku dannawama deenuga amurtaka deenuga nahi kura afrikantatak enage evve sarwale netun ei mihage iman kan balika shefakum ala sag ballamaniga awun men terega divehi mujtama terega dirula munda wargina faratan eburi awun mendan divehi mujtama ga ulene fardaka ekankam wanghana efa nuhunna nekam beleve deenuga waran asasi kankam ves nenge hama wargina mehunga bur misal awun balamenga hina tahirwan ga war fahuge tarihegga daskura mehun se bolu ekam awun mennan eti waran hitara me mujtamauden hunnana bawa eha hisab miya swala ki alwon mennan fecci kiwanu deveti nuni e shehunge darustaka mi program toga ewa ka nudakkani henu hafta ka eta program mi shin subagenda amilla faradun subagenda baawar dini program te tv na radio enna ega migotun daaru awun tere bebbe hun tibba en evs program onnakam engi wada nugonnawa eg mane ki astu hagituga e warabbodu farwa kuda kurume dinu kankama med onnati agigatuga mikam hemmi dimawani emvima mi amusulukum balafiyam dini wajib taka dinu shiar taka enaka hayatuka farwa kuduko bifari muamalat kurani e haram to halal to balaka bermenwe dinen enaka sigundiga neendega maneki dini gotun ebbes kame asana kamuga masle need e ba ekkon wenni effara kolla mi den kiit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala hikura basul walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita ebami hunna mi wa'adu ibbe kanta nasihat deve kanta ebami hun amal qur'an ama ekan deenuga sabituma ebami hunna barugada hibbaraka baraka libigen diya ehma beflo ki ful qur'an nuwane timanne huriyachi senge timanne ki huriyakams danna me ki timanne nujene becin aduwak ilmurin vidalo balla miha wahaga dakka mihuri emme gunawne aduhan eburi dekam fe ek mane ki miha dakka wahake ebure ena aduha hachi beje gina kore heme gunu to deguno miri batta ehma aduhani aneka ka fara aduhagen en asar qur'an heme dimme an shayti fa kurwe wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin handan ko deshe mu'minun faida qur'an mitakani ki fasiqu ake muslimun ke sawti muslim mu'minun faida qur'an ehma iman gahulwarin faida qur'an ko nabiya sallallahu alaihi wasallam qur'an kiwa vidalwani ekade fana qur'an boda vishti wada ganna qur'an emerche kiwa vidalwani
කීවේ කොට අස්සාබේ කරුංගාත වඩා විදාලවනි තිමන් කලේ ෆාන වේනු ෆලුවේ මේ කුර්ආන් එහෙ මීහෙග්ගේ කියවා අඩු අස්සව එකලේ ෆාන ඒ සහායි බෙෆලා කුර්ආන් කි විදාලම් ෆෙට්ටේවා කිසම කිරිති කුරම් ෆෙට්ටේ එහෙනුද එහෙම වීම එක් මානේ කි ખુદ එකලේ ෆානස් වේනු ෆලුවේ එහෙම මීහෙග් ෆරාතු මේ අඩුවා එහෙම අලුවන් තෙර නූලේනේ එහෙම මීහෙග් ෆරාතු මේ හඳාන් කුරුමා නසේහෙ දිරුමා කුර්ආන අංගවාෆෙන් එබ්බේ කණෙබ්බේක කෙත්තරියුම එබ්බේ කණෙබ්බේක දිනුගේ සාබිත තිබුම වසියෙක් කුරුමා ಬೇರನ್ ನುಜೆ ನೆವ್ವಿಸ್ಮಿ ಹುನ್ನಾನೆ ಮೀಹೆಗೆ ಮೊಳುವೆಗೆ ಮೀಹೆಗೆ ಈಮಾಂತರಿಕ ಮಚ್ಚಿ ಗೊಸ್ಸಿಗೆ ಎದರಜೆ ಕಣುದಾನೆ එහෙම අඩුවේ හුන් ඒ අඩුව හැක්ස අමල් කුරුම් එයි හගීගතුක ඊමාන්කම මී හර්දනාවානේ වාකමක අලාමාත් ಹುಸೇನ್ ಮಿಯಾನೆ ಈಮಾಂಕಂ ಬಲಿಕಶ್ವಾ ವಾರ್ತಕ ಜವನ್ ಮಿನ್ನ ಮಿಹಾರ್ ಮಿದಿ ಅದಿ ಏಗ ಮಚ್ಚಂಗ್ ಇತುರ್ ಕೊಲ್ದೆ ಫಾಣುತ ಮಿಸಾಲಕ ಅವನ್ ಮಿನ್ನ ಇವರ್ ಕೀರಿತ್ ಕುರಾನ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸುನ್ನತು ಸೇವೆ ಎಂಗೆ مثالك القرآن بإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا همهم قل لا إله إلا الله ثم استقم ميغا ميان استقامة معناه كي إيغا متيغا دميهر إيغا مچ عمل كرن إيغا مچن غادي ترى علي ألوال دي فانت هذا أقول من الله سبحانه وتعالى دنيوي حياته لواف مني الله سبحانه وتعالى إنك بيقطع دنيوي حياته دوست هذا كرما ඒක නතිජායි කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉරාද කරවි අලුගුන් මෙන්න දුනියවි හයාවස් අදී උඛරවි හයාවස් පාජවරි කොද්දෙබෝ කොම්මේකස් ඊමාන් තරිකම්ගේ රුකුන්තක බෙහෙගතුන් අලුගුන් මෙන් වාහක දක්කා ඒ රුකුන්තක අලුගුන් මෙන් සමාල්කන් දේකම් ගවණීනම තිදෙන්නේ ෆදෙන් අලුගුන් මෙන් කුරහම කොම්මේ මිහිගේ හයාත කීවස් එයි ඉරාද කරවීති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉංගේ විගත බිනායි ෆවා හයාතක වෙදා දීම්මති අලුගුන් මෙන් සාබිතු මකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුගුන් මෙන්න අමුර් කරවා ෆවා එම්මහා කන්තත්තකේ අලුගුන් මෙන් ෆුරිහම අදා කරොන් අදි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුගුන් මෙන්න එකමකුන් නහි කරවා ෆවා කොම්මකම අලුගුන් මෙන් වී මින්වරකුන් එකමකුන් දුරුහෙලෙ හොරු එහෙමම අලුගුන් මෙන් දීම්මති සාබිතු හුරිජ්ජකමග වණීනම ඒගේ නතිජා වරෆණි ඉස්වති දෙන්නවන ආයතුග ඉන්නල් ලදීන قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ورم متوري نيومتك جواهك ور أفاور حبرت جواهك مؤمن ميات الله سبحانه وتعالى ميدباني ألغون من كور ميهكو تمنى ربك الله سبحانه وتعالى بني دين ديمتي ثابت وهرجيا إجماعنا كي الله إنجي غوتا ألغون من عملت الدنيا حياتك بنا كور متي ඒන දෙමි හුරිජ්ජියා අලුගුන් මෙන් කුර මීහක අල්ලාහ් එංගෙවි ගොත දුනියවි හයාතුග අමල් කුරුමති දෙමි හොරවැණි ෆුරිහම ඊමානකුන් ඊමාන් වෙගෙන් එෆදෙන් ඊමාන් වෙගෙන් අලුගුන් මෙන් දීමති සාබිත් වේ හුරිජ්ජියා තතනස්සලු අලයිහිමුල් මලායිකතු අල්ලා තඛාෆු වලා තහ්සනු එන මරන් හුෂේලේ වගතුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එනගේ ගාත මලායිකතුන් ෆොනු වානෙතේ අදි ඒ මලායිකතුන් එනේ හබර් දෙවානේ අල්ලා තඛාෆු වලා තහ්සනු ay malaikatun biru nugatuma adi dera numa e malaikatun e wagutugaves maran hushele wagutugaves e mu'min mihaya e ekamattaka e ingeni ehmema ilmerim vidalwani alla takhafu biru nuganna shew basfuluga muradaki den ena dane tanaka behekun dera nuwashe komme mihakves ena nenge tanaka diyumattaka kurimati la hindu birugatun ei tobi kame එහෙනම දීම්මති සාබිතුවේ ඊමාන් කම්මති එන හුරිජ්ජියා එන මරන් හුෂේලේ ගඩි මලායිකතුන් මේ හබර දෙවණි නොත මලායිකතුන් මෙදුවරි කරවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මියංගවණි අලුගුන් මෙ බීරු නුගතුම ඒක මාණේකි මරුම ෆහ කවවල දියුමා මෙදු එකන් අලුගුන් මෙ හිත ගෙරීම අලුගුන් මෙ බීරු ගන්නේ එෆ මස්ටර් කුරවේ දෝහුගේ කංකන් අලුගුන් මෙ හිම්මච්චන් යාම බීරු ගන්නේ එහෙනම මුමින් මීහාය මේ උෆාවර හබර එබදෙබ්බා hame yaaki algun men kura mihegge gaata maru annawahaka hitan erima algun men derave algun men maruwegen diuma fahu algun menge darinna waaneke algun men du kodda algun menge muskuli maimba feinna wegen daana gotamed algun men kura miheko derawan malaikatun e wagotuga e habar dekama angawani adittima deraves nuwashe ehme egamaaneki tiba salih rangalu mu'min aleggi gotuga duniyawi hayatuga ule ena nimegen da hinduga Allah subhanahu wa ta'ala malaikatun medveri korba algun menna e angawani tiba duniyawi hayatuga du koffa tida ekwerin nattaka ves deranu washe ehma ufawir kamge habartake ef den e angawani wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun timan raskalange tebami honna baude wodgen wa surge devana kamge ufawir kamge habar ves e malaikatun ebadebbai
එම්ෙම දුනියවි හයාතා උඛරවි හයා අලුගුන් මෙ බාජ්ජවිල් කුරුමට්ටක ಫುರಿಹಮ ಮುಅ್ಮಿನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಉಳೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಂಗೆವಿ ಗೊತ್ತ ದೀನುಗ ಸಾಬಿತ ವಿಜ್ಜಕಮುಗ ವಣಿನಮ ಎಹಿ ವರಂ ಮತ್ವೆರೆ ನಿಯಮತೆ ಎನಿಯುಮ ಅಳುಗುನ ಮೆನ್ನ ಲಿಬೆಂ ಮೆನ್ನನಿ ಫುರಿಹಮ ಈಮಾನಕು ಈಮಾನ್ ಬೆಗೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಂಗೆವಿ ಗೊತ್ತ ಅಳುಗುನಗೆ ಅಮಲ್ತ ಮಿ ದುನಿಯೆಗ ಬೀನಾ ಕೊರೆವಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ ज़ाहिर में यार अगुन मेंगे ईमान कमुग वाहक वर फुरिहम मि आई देवे फुंगे वाहक फुलो मियोती अगुन मेन्न वर बडती मुसीबत का वेना के कुमुग वक्त कंगास मिकाला हालतिग अगुन में वगुत हेद कुरमन दायरु अल्लाह सुब्हानहु व तआला देतेगा किया वरकं अगुन मेंगे यगीन कं एकलांग अगुन मेन्न अल्लाह इंगे भोग साबित हुई वे कौने नसूर दिवानिकम आदि वकीन खास कर दिन में हुसैन अब्दुल सईद इशारे पर आयतु के वागोता क़यामत दो अगुन में न बिरन नेक मिकम यकीन कं कशवरो कं अगुन में तो किया वरकम बाटन जयन तो अदे में अगुन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ईमान वायु अगुन में हितुगाडिन कबूल कुरन जे एकमे ए अल्लाह हग्गु कोतुका ईमान बेज्जकम बनीनम अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमीहक मदद दिबानक अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमीहक हम कुम्मे हालतिगवेस नस्र दिबानक अदि एमीहक कुला अमल त अल्लाह सुब्हानहु व तआला बेकार नुकुरबानक क़यामत दो एक दरमया सवाब दिबानक मी हितुगाडिन कबूल कुरंगे बेचे इंगुडान माने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पुकुरबा फवा बसुलेंगे में मीहको दुनिया के एम्में इतना का जमावे मीहक गिल्ल में दें वियस गिल्ल में दें बेनु वियस अल्लाह ताला इरादा नुकुरबा कम बनी नमा ए मीहक के गिल्ल में नुलबेने का हमें होता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पुकुरबा फवा मी दुनिया के एम्में एकतिगंड कब्बे मीह का फ़ायदा दें बेनु भी कम गाइस हमें खुद दें बेनु भी कम गाइस अल्लाह इरादा नुक्रम बाकम बनी नम एकम नुवान ए यकीन कम उन्नंगे बिचे दिन हम मिहालत बलाफा और में हदाम बाटन जे अनेकम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर बनी एम्मे फुरिहम मूमिन की एनगे अता दुलुगे नुबाकम अने मुस्लिम आखा सलाम बेगमामी है ये मिहालत का अवण में हदान कुन जे एक कमें एमी है गफरातुं एहम मुस्लिम अखाए इब्बस का गिल्लु में लिबे फदक हमें नुकुर अवण में मी दक्का वाह के की अबदवस दे नसेहत की दिमाग मुस्लिम अखाए गिल्लु में लिबदान फदा कंकम दूर हिलवाश गायगोल नुआशे मिहारो मिस्कित का जमाता मिहुरिया कंत तक हुट्टाला मियोती सही मिसब बट्टका दिमाग मुस्लिम खाया एनगे फरातुं गिल्ल में लिबदान ती हेमा एव्वस कहाला गिल्ल में लिबे फद कमे नुकुरुं मी दंडवल गावण में हदाम बहटन जे एकवे हेमा आवण में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंगे गोता एक गोता उलेकम बनीनमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला आवण में अमल त कबूल कुर्बान ए मीहक इराद करबिया एक गोता कबस गिल्लु में नुलबे अल्लाह ईमान वायु आवण में हदाम बहटन जे एकमें ए सिर्रा फाळुगा अल्लाह बिरुवे वरगिन फार आवण में फिन्नान मिसाल का दन्नवाकम बनीनमा तनिग लियफ हुन्ननी मितनुग सीसीटीवी कैमरा बे मसेक किकुरे එහෙම වෙජකම බඤ්ඤා ඒතනුග ඒන උලේනි වරබ් බලාගේ පරවාත්‍රිකමයක්කො තානේ එච්ච නගන් කිතෙන් වරන් හිතන් එරියස් නුනගා කිබ්බස් කොල්ලා මේ ගෝස්කම කුරම්බගෙන් ඔලෆෙසා මිතන් අරනා ඒ බුට්ටේ බලා ෆරාත් सीसी कैमरा है बुट्टे මේ එහෙම වරක්කා තිරවානේ එකම හදාම් බන්ටන්ජේ එච්චකි අවුණෙන් කොම්මේ हालतෙක්ස් ඒ මීයක් බලන් හුරිකම් ගායස් नेकम गायस ए फाळो कविया सिर गायस कोम्मे कमे कुरे सल्लल्लाहु सुब्हानहु व तआला बल्लवावड़ी गंबाका ए मीहक एक पुरा कमे ए कुंग गोतक कमे एकमे पुरानी लिवा मलाइक बेकलुंग एबति क़यामत दो अल्लाह सुब्हानहु व तआला
ඒ කුරි කන්තන් එමිහෙගේ කුරි මචන් හාසිර කුරබාන් එමිහෙක ඒ දුව ඒකමා වෙහෙකතුන් ජවාබ්දාරි වාංචි එහෙම අවුන්මෙන් අල්ලාහන් ඉමාම් වායරු ඉමාම් වාංජෙහෙ එක්කමෙන් එයි මිහක් බලන් හුට්ටස් නෙතස් සිර්රා ෆාලුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිහක් කුරා කන්දත් බල්ලවා වඩගම් වාක දෙන් ඒගේ රංගල මිසාලෙන් හුරිහාවේ ෆොම් වර රංගල මේ එංගොඩයන්වානේ හැම හුරිහාවේ ෆොන්නසේ කිරා පිනා එක්කුරම් වෙකින් ඒ වාහකා මේ උමර්ගේ ෆානගේ මේ හාදිසා ඒගේ ෆහත් බය බල්ලවා ෆොම් බනී නම ඒ උමර්ගේ ෆානගේ ඒ කිරා පිනා එක්කුරා ඒ අනේ හාදිසාග මේ උමර් ෆානු ගේ මේ මීහුන්ගේ හාල බෙල්ලෝමට්ටක වඩාගෙන ගේකුන් ඉවඩාගෙන අඩින්ගේ එකුජ්ජාය විදාල්වනි මම්මය දන්නවනි උමර් ෆානු කුරිමතීග කියමන්තරක අදාකො අල්ලාහ් සුබ්හානහු මේ සිර්රුග නුෆෙන්න තනුගත් මන්න කියමන්තරකන් අදා නුකුරම් වීහෙ ඒ ෆාලුග පෙන්නන් හුරීති කියමන් අදා කරොෆ්ෆා පෙන්න නැතිම කීවෙහෙ ඒ අමර කියමන්තරක අදා නුකුරම් වී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ හුරිහා කන්තක බල්ලවා වඩගම ෆරාත් එහෙම අරුන්මෙන් ඒ දුනියේ හේතු කුරාරු කොම්ම කම කුරියස් ඒ කොම්ම අමලෙක් කුරියස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බල්ලවා වඩගම වාකමෂා අදී මේ දුනියේ මතීක කුරා හුරිහා කන්තක හිසාබ් කිතාබ් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හසරත් ගා දෙන් ජෙහෙනකන් හදාන් කරන්නේ මේ खास इस्तेमाल कर दीजिए शेख समीर अरुण में मिदक्कनी हम ईमान कमुगे बलिकशवा वाहके वर्गदवा वाहके ईमान खं अरुण में हितुग दिमिट मट्टक मसकी कुरंजे हेन वाहके मिकाल वर्गिन वाहतक्के मचमि बिनावणी मुमिनुंगे सिफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करो वही बोवे हैरान कमकाय की माने की मी අවුන් මේ බයිෆාර මිහුන්න මේ උෆාවරිකම නෝනි වසීෆාය බොඩ් මොසාරේ ඉවදේ දිනීම එමිහුන් ඒක බේනු නාජාස් ගතුගේ බිෆා හැම එහෙම අනිබ්බා මිහුන්න මුසීබත් ජහනීම දෙන් එමිහුන් ඒලේ ගතකී සේ අල්ලාහ් නුරසවාගේ එක මුමිනායක ෂින්නෝයි මිහින්නේ කීර්ති රසූලගේ හදීසෙක ඔයදතෝ තිමන් කලිෆාන් හයරාමි වඩා නෝමි මුමිනාගේ මේ අමල්තන් ඒනාගේ මේ කන්තත මිහුන්න ගතාමෙද ඒ හදීසු මච්ච අවුන් මෙන්ගේ දබ්බෙතර යතුන්න නසීහත දෙවහන්ත අදහගේතුග මේ හදීස් බස්පොලකී හැම අවුන් මෙ ඉතුරු වාහකේ දක්කනු ජේවර බස්පොලේ ඒ බස්ෆොම් ෆුදේ යන බස්ෆොම් ෆුදේ වර ඛුලාසා කො නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කේෆාන දෙයිෆාවා මේ කුරු ඉබාරාතුග මේ කුරිහම වෙගෙන් බා මානත හික්මත් එකලෝමුගේ මුජිසාත්ගේ තෙරින් ජවාමි අල් කලිමුගේ තෙරින් හදීස් කුරා බස්පොලේ මේ عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن مي مؤمنا كنتتكي أجاب فد كنتتكي مي إيناغ هريها كمن أي إينايان هيو كنت وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إيغوتا إكن نوي مؤمنا كنوني إي ميهك الدماء إنسانك الدماء كم كمن أي إينين هيو كمك كمغا نوي إيمانك أهلوري كنوني إي ميغا نكتاكي ألغن من إيمانك أهلوري كي ඒ හදීස් කරේ බස්ෆුල මේකේනි ඒනගේ ගබූලු කුරුන් තකුගේ හර්දනාකමුගේ සෝබුන් ඒනෙන්ගේ ෆෑදා ලිබෙන එදොත් ඊමාන් කම දෙනවා යාමෙද ඒන දෙකේ ගොයි යාමෙද ඒන මුආමලා කරා ගොයි එයි ඒනේ ෆෑදාම් වාගත දෙම්මේ හදීස් කරවනි ඉන් අසාබතු සර්රා ශකර ෆකාන ඛෛරල් අයින් අසාබතු දර්රා සබර ෆකාන ඛෛරල් ඒනාය හිංහම ජේකම උපාවරිකම ලිබිජ්ජා ශකර ඒන එකම ශුක්‍ර කරේ وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أين هدتي كمان نوت مي يلوم مهنغم نوجه كمان دماء الجام أين إكما كتير بيسينين هيوت إنسان يا دماءني مي دباوتو كنت دنيا إجوتي كي أين هنغم جه وفاري كمان كم غاو أنا إجوتي كي أين دماء مصيبات نوت يلوم كم غا أين بيرفوشم فينو ميكو مهارتك سينا معاملة ميكورني الله سبحانه وتعالى رسالة وعد شكر كرما كيس هيوكم كتريوما كي منبر النتي ثواب دباكم ام بما مي أسفاقية على قبل ميباوتو كانت تكام دشنا في كركران جهنة قتكي دنيا إنسانا أولي رجع
Allah subhanahu wa ta'ala ge rahme warabbuda tanawassukin waati algomanna me baatu kankam kurmeti korobone bebefun suwalu fadda kiwen hi ehim wahamwi ennondo ekam me imtihanu ge natija libunima engene musibat to guri fonika musibat to guri heyokama ege mirukan ihsas kurwene mikankam ketteri mi honna ehme kiytu qur'anu ge Allah subhanahu wa ta'ala mi dharmaya sawabo gotun ekamege dharmaya sawab waki minbaran neti debba kame gotuga ketterikam bayan kurafan innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab kettirinna jaza libekan kashore hisaben neti algom rodu mahame karwani rodaga sawabus debbani hisaben neti kiwen toy ketterikam rode kis ketterikam ehma ketterikama gulum huri huriha kamaka sawab debbani hisaben neti ei ketterikama ki Allah subhanahu wa ta'ala maduga era gabul kurumuge waram mati daraje astu hagiyatuga ketterikan ena ikhtiyar kurma ei ekalange ameduga ena gabul kura heyo vishnume heyo aqidae ena atuga nennama ena ketterenu wan ehma ketterikan furtamana eni kunnani waram matveri aqidae Allah subhanahu wa ta'ala maduga ena qabul kurat ketterikamuga mid ketterikam medanna ram pahakolenje ei musiba je wagutuga enaga bahakun enaga amalakum bes Allah subhanahu wa ta'ala rehodiga nuganna bahe amale ena no mone hamma ei ekalange ena kurmat kurbi imtihanakkan qabul kun ege thawab hodumattaga e niyetuga e maqsaduga hunna miha ei hagiyatuga mi matir dharmaya saba khushadigam wa mihe usen ane agun menna mi wahade keveni imankan wargaduma balikashuma miga natija mikan kama de tirega den komesar ka hingawa mi Allah subhanahu wa ta'ala furihamayan imamegen hunna mihaka shakenne gutuga de duniyega vesama heyogetam medur korwan awun denwani imamegen hunna mihaka dergote medur nukrowani ke Allah subhanahu wa ta'ala warugade mihun imtihan ko ektere nabiyuna rasul emme mategi mulen ehem vies medennevi mi duniya mati iman kam warugada mihunna duniya matiga Allah subhanahu wa ta'ala member kurwa bayan heyogettaka adi akhiratuge member kurwa bayan heyogetta kurugotaka vidal defant ade shakkenne iman kam ga holweriya ki Allah subhanahu wa ta'ala de duniya wi hayatu go swaram matveri niyume devwa mihe duniya ga algun man kore insana kallibene emme bodo en niyumati ki ufaveri kama baajveri kama ga algun men ge diriyolun eda kollan libo ehmem Allah subhanahu wa ta'ala hagigi iman kam ga holwerin emihunna ki emihunge hitta emihunna erege jehifawa halaka ekos ufaveri kama eki ulevenege medweri korbabay kirt qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala angwa wahi korbani man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba mu'min firihena kos adi anhena kos firihena kos adi anhena kos Allah iman wa hal mu'minege gotuga wa hal ena heyo amal qur'anama Allah subhanahu wa ta'ala ena baajveri hayatige dirun devvai ehma mitanuga wa huwa mu'minun ena iman wigemwa haluge baspola belima algun menna dunyavi hayatuga ufaveri kama aramu libeni ei Allah subhanahu wa ta'ala iman ve den salih heyo amal koggen kan eba ingegende bay fahar algun men kure hama dunyavi hayatuga warak bod tanawaskan gina tanawaskan libifawa miha algun men emihaka balalima enege diruluma ki war ufaveri mihege gotuga fennanakama beleve mihum wes hagige iman kam ga holwerin nueve kam ga waninama hita ufaveri kama baajori kan libu mahrumegen gadan hama anebba faharmige idikola wes kanta wegendan dunyavi hayatuga emihaka algun men balalima ei waran nikameti haleg gole emihike hitan aramiha eneki hagigi iman kam ga holweri kam wanya ene ufa baajori kan libigende emme miheka libene emme bod niyumen e dunyavi hayatuga hingama jehuma ufaveri kama eko ene diri ulume Allah subhanahu wa ta'ala debbo emme miyatuga Allah subhanahu wa ta'ala dunyavi hayatuga mi ajur libene kan eba bayan korba efo ayatuge fahubaga wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ebami dunyavi hayatuga kon uluna heyo kan kamuga jaza Allah subhanahu wa ta'ala debbanete mi faden eba wahi korba eme ebahuge maane ki ukhrawi hayatuga mu'min miha duniyega kongulun kankamuge badalu yotuga Allah subhanahu wa ta'ala ekamaka heyo jaza debbe advis minuna sus duniyawi hayatuga mu'minunna khas kanka Allah subhanahu wa ta'ala eba debba ekitren engatuge kalanga wahi korobani wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin timan Allah
තිමන් මේ ආයතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ අංගවණි මුමිනුන්න නස්රු දෙවොන් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හසරතුග වාකමකේ එහෙන් ආයතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගවා වහී කරවාෆේ ඉස්සත් දුනියේග ලිබේ මිහුන්නකී ඒ මුමිනුන් කම ඉස්සත් ලිබිගෙන් වණි අල්ලාහ් එකලාංගේ රසූලාය මුමිනුන් නක්කමක එබාංගවා හැම එගොත මාරු අලුගුණ මෙන්නා හැම අන්න වගුතුගා අලුගුණ මෙන් කුරේ මීහක සාබිතුකන් ලිබුම් වෙස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගුල්බල බෆවණි ඒන ඊමාන් කමුග අහුල් වෙරේ කවුමා එමෙම් කීර්ත කුර්ආනුග අංගවා වහී කරවාෆා බස්ෆුල්ග මානාග ඔන්නනි بسفل غوني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة آخرة أدي الدنيا في حياة الله سبحانه وتعالى مؤمن ميهايا إن بنم بين ثابت رنگل هيو بس بنوغ توفيق الله سبحانه وتعالى دبانه إما مارو ألغن من كور ميه كاتا أن هندوغا صالح رنگل بحب بنف نوت الشهادة كلمة ياكي ألغن من دنيا في حياة إم فهو كلمة إيه كلمة هدموغ فرصت وس ألغن من الله سبحانه وتعالى دبوا ඒකමුගේ තෞෆීක දෙවණි ඊමාන්කමුග අහුළු වෙරේක අලුගුණ වීම උඛරවි හයාත බලාලාර් කීල කුර්ආනුග බයෙන් ආයත්තවග මුමිනුන් නකි එබ්බේක අනබ්බේක මුමිනුන් නකි එබ්බේක අනබ්බේක හේවකංකම අමරුකුන් උලේ මීහුන්නේ මුමිනුන්ගේ බය සිෆත බයන් කුර්ම ෆහුදෙන් අංගවණි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රහමත් ලිබේනි එබා මීහුන්නෂේ උඛරවි හයාතුග අලුගුණ මන් කුර කොම්ම මීහකෝ සූරුග වනම් බිනාවගෙන් වණි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රහමත් ලිබමු එහෙම එකලාංග රහමෙ අලුගුණ මෙන්න ලිබුමකි ඒ වරම් මතවිරි දරජේ අලුගුණ මෙන්න උඛරවි හයාතුග ලිබේ නියමත්තක බලා හිඳුග හැම එගොත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කිරත් කුර්ආනුග බංගව මුමිනුන්න එකලාංග ස්වර්ගේ තයාර් කොත් දෙවා ෆවා කන් අදි ස්වර්ගේ තක එබෑමි හුන්නා එබෑමි හුන්ගේ අඹිදරින් අදි මහිම්බ ෆයින්නා එක වන්නාන කමුගේ වාහක ජන්නාත ආදිනින් යදඛුලූනහා වමන් සලහ මින් ආබායිහිම් වදුර්රියාතිහිම් ෆදිගවනි ඒ අදනේ කියන ස්වර්ගතකේ ඒ ස්වර්ගතක වන්නානි තෙබෑමිහුන්නා තෙබෑමිහුන්ගේ මයිම්බ ෆෙන්ගේ තරෙන් සාලෙවගෙන් වා මිහුන්නා අදේ මිහුන්ගේ තරිකවග එහෙම මේ ආයත්තවග හගීගතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගුණ මෙ ෆුරිහම ඊමාම් වමකුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඊමාම් වෙගෙන් තිබේ හිඳු ඒගොත තිබේ අමල් කො දුනියවි හයාන් නිමගෙන් හිජ්ජකම ගෝනිනම අලගුණ මෙන්න දෙවාණ මතිවරි ධර්මයේ වාහක මේ බයන් කොත් දෙපාන අරබඩ ශුක්‍රිය Dr. Zahir awun me dakki hama iman kan ituruma onima ege faadata mi wahakata mi sessionuga den nimadum fahswala kam dannawadani awun men ebe jehe kanne hama MMS mi gitere ko men dini elumeri minister adage me kunika ha mi tafaten nekkanege iman kan hardana ko demehettu mattaka awun men kon kala kan kamakatto samalu kan denje me warnagal swale awmen iman kan hardana kurmattaka kurenje kantata uterega emme muhim ek mengai Allah kiyamanter kan ada ko Allah kiyamanter kan ada ko Allah subhanahu wa taala e ingeve gota ek gota timage dirulum bina ko kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam egenne shariata taram එවා මේ ගොත අමල් කරවිජකම බණීනම මේගේ ඊමාන් තිරකන් අර්ධනා කරවෙන් කීත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ ශරීයත එක් ගොත දිරුණම් බට්ටන් කරවිජකම බණීනම ඉරාත් කරවිය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේගේ ඊමාන් තිරකන් වර්ගදවාන් ඒ වරන්නවනේ ඊමාන්කම කී උනි ඉතුරුවාකම කේ කුරීක සවුන් මෙන් මෙතනක වාහක දෙකෝන ඒක තිරේක ඉතුරුවාකමගේ ගොතක අවුන මෙන්න මේ වාහක පුරවුනි ඒ කීත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සුන්නතුන් සාබිත වනි ඒ එමීහකු ශරීයතා එක් ගොතන් උනි එවම ශරීයතා එක් ගොතන් උලුන් ඒ වර මුහිමුකම දැන් මේ දඬවලක ખાસක අවුන මෙන් එවජේ බලාලා මේ අවුන මෙන් නම් මේ දමායක මොලේ මසලයා අවුන මෙන් කිහා වරකත්ත මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ හසරත උම්මීද කුරාන් Allah subhanahu wa ta'ala ගේ රහමත උම්මීද කරන් එවජේ මායුස් වෙගන්නන්නේ කෙත්තරිවාන් එවජේ අවුල් මෙන් දෙමේ ෂේ ෆා කුරිෆදා හමේ ගොත තිමාග අමිල්ල නෆ්සන් එදේ කන්ත තිමාග හාබස් එදෙන් එවජේ කොමියකස බේනුවානේ මීහෙක්ගේ අමිල්ල නෆ්ස් රක්කාතිරක මීහෙක් අම්දරින් රක්කාතිරක කොමියකස බේනුවානේ අමිල්ල නෆ්සන් හේවාලාව අමිල්ල ෆැමිලිය මීහෙක් ලෝබිවා මිහුන්න හේවාලාව බේනුවාන එහෙම වීම ඒ ගොත කොම්මෙ මියක සෙදෙන් එබජේ තිමාග මුස්ලිම අහාය
ඒවා ලාභය රක්කාතිරිකම මේ රක්කාතිරිකම සලාමතිරිකම මුරියාකම අවුණ මෙන්න ලිබේනී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ එංගේ ගොතා එක්ගොත අවුණ මෙන්ගේ දිරුම් බට්ටන් කොෆිකම වනීනම් දෙන් හමේ ගොත මේ දඬවල් අවුණ මෙන් මේ කමාවේ ෆරාතුක් එදේ ඉර්ෂාත්තක තබාවාන් එවජේ ඒරුම් අවුණ මෙන්න රක්කාතිරිකම සලාමකම් ලිබේනී වරබඩ ශුක්‍රිය මේ තිම්බේෆුන් සිදේ මාලුමාත්තක අගොන් මෙන් උමීද කී අදිවස් සම මේ කාල ප්‍රෝග්‍රෑම් තහම කුරියුන් එත්ත ගෙන්දියු අද අගොන් සමද මේ මිනිස්ටර් එකුරවි ඉල්තිමාස් තකරර කොල්ලානන් ඒ අගොන් මෙන්න මේ حالතු කුරියුන් පිෆාම ගොත බලායරු ගහම කමා බේ ෆරාතක අංග එංගොන් තක වරබඩ හොර්මෙතර කදියේ ade agun nimadani du'aakum rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh